Pero suyunchispin kunan punchakuna wawqiypanay kay tos ferina nisqa nishutapuni runakunaman k'askapakushan lluypi runakuna unquyashanku ichaqa warmakunan wawakunan astawan kay tos ferina nisqawan unqusanku kunan watallapi kay 2005 watapi kay Perú suyupi 569 personas runakuna kay tos ferina nisqawan unqushanku imaynatataq kay hapiwanman ujulla hapi ursunki ya ujupakunki mana sayanaki kama nishu taponi gripe nisqa hapisunki nishu fuerte tapisunki entonces wawqiypanay haynawata 2024 manay nishuchu kari yaqa 500 tantos watantinpi ichaqa kunan kay watapi manaraq kushkan watama chayashaspa nishu tapuni yaparakama chayqa wawqiypanay noqanchis kay vacuna nisqata churachikusunchis allintapis tukusunchis chirmanta allinta qhawarisunchis kurkunchikta hinaspa ama kay unquykunaman urmaynachu kay tos ferina nisqa millaypunin kashan kay Perú suyunchispi tupananchiskama wawqipanaykuna